Ebyona Alhaji Moses Kigongo abigambiro bwabire nabuganaho bamumbebembezi pa NRM nabo ababire besimbiro mu karuru ka primaries kandi orukiiko rubira Riverside omuru kungira municipality. Alhaji Moses Kigongo omuhwezi wa chairman w'ekibiina kya NRM mu ihanga hamwe na Minister Jim Muhwezi bagira ngo abantu ba NRM bine kugira nkwatanisa nungi bakatwara ekibiina kya NRM mu misho. Atubaki kwendekera obukyali batubwendekera obukyali sagala abantu mubeere mu bukyali ali kulondera mu bukyali leka ffenna tubeere wamu abantu beize n'abasaza leero tutwale ekibiina kyaitu omu maisho nanye ndagaliza nguruzumba hamwe amaana kutwine nyowe na Frank n'imwe twagata hamwe atukuzumbura indagarisa za kurukwata hei yeigana pasenti bo babire besimbira hantebe yo kwate bendera ya NRM ahabwisha zeri ya Rujumbura harimu Frank Rukanirwa bagarukine basharamo kushagika abo bona abakwatire ekigombe kya NRM ebendera muzo mu bantu bashogororere bihe bishuba ebitachi mubagambire ngo Frank wa NRM independent y'ikibina so NRM and in NRM so it's kumwamiruka ngo yakora no kwenda gufata itu ya NRM nzi gutangura umisho kandi tukunze muhango tukunda kugarukanwa kiri kibi kuyaho no kwatanisa n'abantu ahabwembera nungi ahabwa NRM okurondera fraga BRS ogwebembezi ngashikura abapasi fraga yitu ya NRM mbwene cyabo nyuna chimera abo kuba bamwe umuryabo n'abantu abatwirinde bagambe bingi bibi ari NRM aza bikwenda kutanura mbwene cyamanyiza ngo ubijaho mu rwatu bakatwegita hito abatwirinde barya ideology ya NRM cyamanyiza ngo none byakugira ki byaza kubonera amakuraga gashakwa Dan Basit.